tunenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishani kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo ina sia iya mawiyo kilungu cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevuso ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imunana itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Umiloni wa sua udukamba Kenya mukilo amivaka na ndisionde idema Mutongo FM nituyumaniche kumanyithia tuikwete Mauvoo mena uwo vate chendi vate kongela kana kola komana na kwa cherish chambo gikwete Vilingi wa Mauvoo Mutongo FM ngwatanio ya mukamba Mutongo FM ngwatanio ya